ake uyifundise ukuthi muqamba amanga ungaqamba amanga nasidingo uyazi khona umuntu oqamba amanga ubonthi ayibulawo le akusesiwa amanga la funa umuqamba amanga kube ukuthi ngoba uhlosa ukuthola le yanto khona ozama ukuyizuza ngamanga hawo ungaqamba amanga nasidingo ngathi ngawafana bakwandlela no man khemani amanga awoqa angimphathi kumzala wami ubhamji ngimfonela ngimbuka ngithi mzala wami ukuphi uthe mzala ngise ICU ngikhoma ngiyahamba ngimbuka umzala akunasidingo asikweletani umzala wami asikwema angimazi kusegazi mina ngithi ngicina uqamba amanga ngoba ngangifuna ukuzuza lento angifuna ukuyizuza le nto kazi yayithi ayingeke vele siyenze lento ngoba mina nginezingane yabo yona ayishaya ngabantu abanengi ngathi naye ngizoyingane khuleka manganginika lento ngizoyibulala lezi ngane wow ukuthi ke siyayenza ke lonto leyo ngisho sengibuza ngawo ingane wenze njani ngazo ngathi mina istrong izinto azifi ikade ngizama qinile lokuzingane uqinile ngoba ngangifuna ukuzuza lento angifuna ukuyizuza ave uqamba manga njengana sidingo